Evo, poštovani predstavnici medija, dobar dan, dobrodošli na našu preskonferenciju uoči sutrašnje utakmice sa Zadrom. Utakmica je na Maksimiru u 15 sati, a više o samoj utakmici pričat će gospodin Tomislav Ivković, naš trener i igrač Lokomotive Luka Begonja. Kako znaš odmah nisam? Čula sam samo Da, i ovim svojima pamtiš odmah, ali bliže tvojima. Pa evo, dve momčadi koji su izgubili 2 utakmice za redom. I naravno da mi kao i Zadar ćemo tražiti pobjedu. Naravno da mi imamo prednost jer smo u ovom momentu bolja momčad i igramo kod kuće. Bez obzira što to nekad ne mora puno ni značiti. Ali kad napravimo analizu ove 4 utakmice koje smo igrali u ovom drugom dijelu prvenstva, sve osim utakmice s Hajdukom, ja mislim da smo odigrali 70% na jednom dobrom nivou, da smo se sad standardizirali, da imamo kostur momčadi i da koliko ponovimo ovu zadnju utakmicu koju smo igrali sa Dinamom, da onda pobjeda ne bi trebala dolaziti u pitanje bez obzira na stav respekt koji imam prema Zadru, koja je momčad koja igra isto puno bolje u gostima, kojima odgovara da igra na kontru i na polukontru. No, kao što sam rekao, mi moramo uzeti rizik na sebe, moramo igrati pod pritiskom, moramo igrati da svaku utakmicu moramo pobijediti. Ne da moramo, ali moramo sve napraviti da pobjedimo. Toga ćemo se i pridržavati i uvjeren sam da ćemo dobiti. Se isto tako nadam i dobrim informacijama od Begonje i Gržana da vam je lakše malo posao i meni i su igračima. Znači što se sastava tiče nekih većih problema, osim Čagina, Da, Čago dolazi. Je na putu pa. Da, dolazi i na klub. Ali on je tu na klupi, on će Da. po potrebi Ako treba. baciti. I Šitova nema, ne? Dobro, Šitova nema, bila je u jednoj jako dobroj formi. Sad je ove utakmice i sa Istrom, i sa Hajdukom, i sa Dinamom bio sigurno jedan od naših najboljih igrača, ako ne i najbolji. Tako da i za reprezentaciju izvrsno odigrao. Dobro, ovaj odmah ćemo dobro doći da zadovolji djevojku, da provede produženi vikend. Zadovoljit će djevojku da provede produženi vikend. Da. Dobro dođe. To bi bilo to. Luka protiv Zadra. Dobro, protiv Zadra. Zadar je ove sezone ima više bodova su uzeli u gostima. Više u gostima. Da, tako da, ali dobro, opet mi imamo 2 poraza za redom, što nikad nije ugodno, bez obzira što se to... To se već dosta dugo nije dovoljeno, mislim. Jer je? Nije, mislim. Dobro, uvijek se nekako poveže, ali nisam baš jak statističan. Ali ovo protiv Dinama je bilo perfektno. Da. Što ste izgubili. Da, imamo 2 poraza za redom, bez obzira što se to Hajduk i Dinamo nikad nije ugodno izgubiti, tako da moramo od početka biti koncentrirani i agresivni i tražiti pobjedu i da se vratimo na taj pozitivni niz. Kako će ti biti to igra protiv tvojih? Ma dobro, još nisam igrao protiv svojih pa ne znam, ali dobro, mi smo svi profesionalci, niko ne... Ali veseli će te utakmice? Veselim, naravno, motiviran sam. Dobro, za svoji prijatelji. Kako ti je Lokomotivi dobro skoro? Ma dobro sam se provodio, dobro je i dečki su i mladi, dobra atmosfera, dobro se radi. Došli je pravi pobjed. Sve u svemu sam zadovoljan. Navikao si se na Zagreb već. Jesam sam. Nema mora, ali. Da. Šta ćemo više, dosta ne mora. Nek se malo zaželi. Dobro. Idete na pobjedu, naravno, kao i trener sve. Naravno. Koga imate poslije ove? Poslije Zadra? Idemo u Rijeku pa Split doma. Rijeka pa Split doma. I onda Dragovoljac i Osijek doma.
S ovom utakmicom još 12 imate, no? Da, 12 kvalifikacija za Europu. Možemo to tako reći. Može i mora. Osigura četvrto i čeka treće. Ti si zdrav, sve u redu. Ja, sve u redu. Tu si neke eurodolove dobio na prijateljskim. Na prijateljskim... Još nisi dobio? Još nisam dobio. Možda si ga prozvao.